fitani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for me, my Obibia Akaba, the Batuma GH, Muniaba, Mexico, and some other Tomapono, so and I'm a debaba sumo. Yen Ohana, ye papa, a free Muyaya, Chese, Jobia, Gentre, na Danida, and some Eboba Frimo, na NCY, or na saying Temuna, Yanti, yes, a year, Madame Victoria, Aboti, excellent, your ex-president, Jerry John Rollins, Mammy, be free. October yan Ojane mami echi kwan krakrakra just any passion ni musanka I rechitre bi ebeba president away free mu nanso fourth year anto atana akoba so no akase mu no owuo abefa ne ya ewo Ghana ha kire se Ghana ya shra di ankasa oni patitri mu ye na ni patitri wu say every o man mu ti amani pa bebre dignitaries bebre aba be church o ma dwen ne o mo bo na baso wo mo pa kire se ye nya ne subida bebre a kire wo ma dwen na etiefo ne ahwefo ensemfo franso boba na sinsema boba se say de akoye se bebi a ebeye se bia final day no ye de ye papa we free mu ye former president Jerry John Rollins to no so eno so emu ensemo na aba beto dwana ni na ne se Madam Victoria Boti family aba be kasa family aye nenim so free voter region mami ukrampo ni mu ye kosie ni wo voter region eno ni keta na spokesman bi free family ni mu aba be kasa aba kode Paul Bedu na nsem ni bia wo kan say Mr. Madam Victoria family no Aboti family no ebe yo manika ebe yo mode chese ebe yo ma rechichire ene anwawo ase ye papa ya we free ma wonya ni baby kwa ade atoga ni no ebe yo mode si ebe sie no wo keta na etiefo ne ahwefo ye nyina ye behwemu a na ye beka no kra wonim se ye papa ya we free mu odi mu pa wo Ghana ha na ekoba se bebi ebesie ne so requires bebre pie mu di anache se de nsemo beba efi se nye ne busuafo yi ko na abekasa wo bebi a yesie no ho akoba se nkofukuo ne so aba abekasa ye papa yi yesi etumi sie no eben ye ex-president late president wo free mu only professor Evans Atamosa yesie ne wo military cemetery ebe yesi ebesie ne wo ho dodo na so to say ebesie ne wo Asumdue Park baby ayama president for chese no kra koba say ye mponche dodo na so say won so be guti ebesie no netiefo say na e papa yi wu ye anka ye expect say bibia be tofa na koba say baby ebesie ni mpo akoye request na say competition bi ya be mu no na kire say ye papa ni pa mama ho die ne ho ye nan kasa na ni pa mama wu a baby anye dinsa say na peno ankasa Asumdue beba chese ba akoye ni we na say obi ehia even nimu na ye kwakosie na asem we de nye se ya asafoforo bi crazy da ma Yesu Kristo ekoba se yeku no na atare ne kra na chese omo to so aba chese ebi mo nso epe atare no nta na akoba ewo bi asenete for ne ahwefo se ni akoye de megidi said the people that have final say about baby se yesie ye ex-president no ye ne busuafo oba wo jan we kire ene ne Bape and omu betumi akire ekwan ya na se baby potin ya womu pese yesie womu papa na even the current government in Pono omu pen omu betumi ama ne final say wo baby a
ye kojo omo papa eti kra na tiefo ne ahwefo adenti na akoba se ye ex-president Jerry John Rawlings onu nko ewu na ne wu akire no akoye se insensem bebre na say ochina say enye nkrofo kra Ghana ha say yomo nkasa bebre keka insem bebre de fa papa yi wo yi ho na yen says see Ghana ye gusu mo ne papa ye wo under shock see Ghana aye stagnant anka ye expect say kai komu ye ni edin ye pan anka ye de mo ne papa ye bie ni a share how far anka nyome mu betumi akọ efi say Ghana share de ne absence de Ghana ye Philippa because papa we de wa ye bi wo man mu wa born wo modern in fact wa kire ni hie mu chese ba se wakwa akode ama nipa bebre still out of shock ma ebi mu kra di ekire ye ne ye bi kika nsem bi kra ensem fatana ni nyina asa bi bo ba yi ni sie ye di enwi enu so eti bo hwe tu betwa ebe ye bokosa se ne ebubo ba no mo hwe se ne ebubo ba no ebe ye bokosa se on betimi anya baby fako ana baby potena so mutie ye papa yi no koda asundwe mu ana se ye hwe nyomani su asasem we so ebe ye asem wo oman mu ana because Ghana ha je nyoma bi start say ye eba ne boko ba chi no bo se na aba ye asem kese ye kra ye so ano a enye ye na ni de mu no adunchire bebre abase papa no oye state dia na even though say the family no final say ye president current president so a wono no wo hwe wo mind so no wono so wo final say na ebe ye say busuafo no say na sitie bia no mo ma government a adwuma sesi akwan na omo no entoto nyoma ye nhihye nyoma ye na momo ma ebusuasem embemu bebre esan se omo koye na ebusuasem bebre na se government a chese papai ne modern bo government fu yi emu penifo anhye na nimonyam de a na chese omo ye ma nyoma atosin kakra ana nyoma atochima kakra na tiefo ne ahwefo sesi ase ne akoye ya sesi a bebi a ye se ye pese ye sie ye papa ya koye baby baako 3 ya chese update chese anu yi enyamba ye no ya dwen kire wo ho ene se na se na tie bia update bia nso be ba fa ho baby on be dia to mu se ye nsie no so no ye de be ba betu dwa na nye ye se so be kire wo adwen jawo comment ewe ye comment section wo ema ye won subscribe ye so abon mo ja na subscribe se na be ya too much ye te fidie kase di baby atu dwa won so won sabe to me akabi no to me a kire wo adwen now we like and we share the promote channel we at the my ye mu nia ba mo so for Mexico and then days we did my day but some ahana me dem obesi da so ye besan ehia makam Too much GH. We did that cause Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betumi afem the great tempo. Mbring. One man come on here Too Much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me I'm on fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.